Dakle, dobar dan, kao što je rečeno, ja sam Vatroslav Mileusnić, student sam diplomskog studija na FOI-u, prva godina tek i strah me. Hvala. Naime, inače prezentiram pred uspavanim studentima od kojih su neki i ovdje, pa eto, pozdravljam njih posebno, a posebno bih pozdravio Tonimira Kišasondija koji me nagovorio da ovdje dođem i onda njega krivite ako ja ispadnem ovdje preloš, on je rekao da nisam. Dakle, danas ću pričati nešto o replikaciji baza, znam da dobar dio vas zna o ovome puno više nego ja, tako da bear with me. Evo da počnemo, dakle, za početak što je replikacija? Ovo je nekakva, recimo, definicija s kojom bih započeo ovu našu prezentaciju. Dakle, replikacija baza nam je kreiranje i održavanje višestrukih kopija iste baze. Sad, pitanje je uvijek čemu to služi. To nam uvijek služi da bi povećali dostupnost podataka, pogotovo na različitim krajevima svijeta, i da bi povećali performanse za pristup tim podacima, ili čak ćemo vidjeti na različitim krajevima da budu povećane performanse za dodavanje novih podataka, ažuriranje i sve ostalo. Postoji nekoliko vrsta replikacija, nekoliko podjela. Ja ću za sad, odnosno danas, pričati samo o ove dvije što smatram glavnim podjelama, dakle bez da se ide preduboko u diskusiju. Znači, objasnit ću sinkronu i asinkronu, odnosno razliku između te dvije vrste replikacije i onda master-slave i master-master, odnosno multi-master. Dakle, na početku imamo sinkronu i asinkronu. Prvo, kakve su to vrste, znači po čemu se to dijeli? To se dijeli između više baza podataka, kako se informacije, odnosno transakcije propagiraju među njima, odnosno kako se šalju. Znači imamo, jedan je sinkroni način, on propagira kao prvo svaku transakciju. Dakle, mi napravimo neku transakciju, begin, commit, kad je commitamo, on šalje tu transakciju svim ostalim bazama. Za razliku od toga imamo asinkronu, koja propagira skup transakcije, znači uvijek ima nekakav red koji periodično, recimo svake minute, što je dosta dobar interval, preporučljivi interval, zapravo ona onda propagira jedan skup transakcija koje su izvršene u tom vremenu. Sad, zašto se zovu sinkrona i asinkrona? Sinkrona uvijek čeka odgovor od svih baza. Znači, sa jedne baze napravimo transakciju, pošaljemo ostalima i čekamo potvrdu od svih tih baza da je transakcija kod njih došla i uspješna je. Asinkrona to nema, nego ona šalje. I to je bitno. Znači, tu je ta razlika po kojoj se onda i naziv razlikuje. Sad, budući da sinkrona propagira svaku transakciju, ima puno veći overhead, odnosno preljev, zbog uspostavljanja konekcije za svaku transakciju. Dakle, uvijek imamo, kako je danas pričano i o protokolima i to, imamo dodatno učahurivanja zbog, iako je isti broj podataka, veći broj konekcija koje se moraju svaki put uspostaviti daje taj veći overhead. S druge strane, onda asinkrona, budući da šalje više transakcija odjednom, koristi onda zbog toga manje mrežne propusnosti i odmah nam pruža bolje performanse. Kao što sam rekao, kod sinkrone je bitno da svaka baza, odnosno svaka baza koju repliciramo odgovori i kaže da je kod nje sve to uspjelo, a ako jedna ne odgovori, smatramo da replikacija nije uspjela. I zbog toga imamo da sinkrona zaustavlja replikaciju ako nam je neki server, neko mjesto, odnosno neka baza nedostupna. Asinkrona to nema i zato ima vrlo visoku dostupnost replikacijske grupe. Znači, replikacijska grupa su sve baze podataka unutar jedne postave repliciranja. Ono što ipak postoji kao problemi kod asinkrona i što su glavni razlozi zašto bi netko uopće koristio sinkronu je ove dvije zadnje točke ovdje stavljene, dakle, kao prvo mogućnost sukoba podataka, zato što, znači, ne potvrđuje se koji su podaci primljeni i može doći baš do tog sukoba koji ćemo kasnije još i vidjeti na jednom kasnijem slajdu. I postoji mogućnost izgubljenih transakcija, odnosno ako mi u red stavljamo transakcije koje se šalju i sad neka baza ispadne, prestane raditi,
mi i dalje šaljemo tamo transakcije, ali te transakcije se neće izvršiti. I ako se te transakcije, odnosno u našem redu, već overflowaju i to buffer se prazni i tako, kad se digne ona baza ponovno, mi joj šaljemo nove transakcije, ali nema više one stare i izgubili smo transakcije. To nije moguće kod sinkrone, budući da sinkrona jednostavno neće dozvoliti da se uopće replikacija odvija ako je jedna baza ispadne. Druga podjela je znači na master slave i na multimaster. Master slave podrazumijeva nam dakle da imamo jednu glavnu bazu, to je jedan master, i ostale su kopije, odnosno slaveovi. S druge strane, multimaster to je struktura takva gdje su sve baze glavne, sve su masteri. Sad, i u jednoj i u drugoj vrijedi da se zapisuje na master, a čita se sa svih. Što znači, u kojoj god smo u replikaciji, ubrzali smo čitanje. Poanta je da kad zapisujemo na master, taj master šalje ostalima. U master slave replikaciji master šalje svim slaveovima, u multimaster master šalje svim ostalim masterima. Što naravno dovodi do nekih problema, ali to ćemo vidjeti malo kasnije. Čitanje se dijeli, znači to sam već rekao. Sad, ono što je potrebno još napraviti kod master slave, ne potrebno, preporučljivo napraviti kod master slave konfiguracije da bi se povećala cijela dostupnost, je da konfiguriramo jedan ili možda čak više slave servera, ovisi kako nam paše, da preuzme ulogu mastera ako master ispadne. Jer, znači, čemu se radi? Moramo uvijek imati aplikaciju koja zapisuje na master. Ako master padne, ta aplikacija mora zapisivati na slave. Ali taj slave mora postati master, da bi se mi na njega mogli unositi podatke, znači cijeli onaj dio kruda koji nije samo čitanje. Što se tiče multimastera, tu ne moramo možda imati takvo ograničenje, ali onda dolazi do problema. Znači, multimaster jeste snažna, jeste veoma fleksibilna mogućnost, ali nam donosi puno kompleksnosti i onda je uvijek pitanje da li nam se isplati sve te probleme pregledavati, čekirati da li smo ih riješili, da bi mi uzimali multimaster. Sad, problemi, dakle, kod multimastera, ovo su samo neki od problema, ali su isto tako možda i najčešći. Uvijek imamo mogućnost sukoba u asinkronoj replikaciji, rekao sam znači zašto se češće koristi asinkrona. Ovo su tri sukoba, recimo sukob ažuriranja je kad nad više baza napravimo nekakvo ažuriranje i sad je pitanje koje od tih ažuriranja se mora izvršiti, odnosno koje nam je najbitnije, najglavnije, odnosno ono koje želimo da ostane. Znači, nek imamo samo dvije baze, u jednoj napravimo ažuriranje jednog reda, u drugoj napravimo ažuriranje istog tog reda prije nego su se one uskladile. Koja vrijednost treba biti točna? To je sad, znači, su sukobi nekakvi. Sukob jedinstvenosti je kad mijenjamo vrijednosti i onda dođemo do one unique constrainta i napravimo u dvije različite baze ili više njih da se to pravilo krši, to ograničenje. Isto tako imamo sukob brisanja, ako u jednoj bazi nešto izbrišemo, sad to propagiramo da trebamo izbrisati u ostalima, šta ako u ostalima tog reda koji trebamo izbrisati nema? Sad, rješenje, ono što se preporučuje, da konfiguriramo aplikaciju da piše samo u jednu bazu, gdje smo praktički od multimaster napravili master slave. I onda tu dolazi ono da omogućimo da aplikacija, ako master taj na koji smo do sad zapisivali ispadne, da zapisujemo na drugi. Imamo drugi problem, to je vrlo kratki intervali pražnjenja redova. Znači, pražnjenje redova i uspostavljanje konekcija koristi dosta velik broj resursa sustava, dakle, kao što vidimo, puno procesorskih ciklusa. I ako imamo prečesto pražnjenje, recimo svake sekunde ili svakih par sekundi, nećemo dovoljno brzo moći uspostavljati konekcije koliko će nam se zapravo ići ti redovi prazniti, doći će do opterećenja sustava. Uvijek se preporuča interval od 1 ili čak više minuta. Rijetko kome je potrebno išta brže od toga. Dakle, to je to. Sad, ako koristimo sinkronu multimaster aplikaciju, trebalo bi imati nekakav alat za nadgledanje cijelog sustava. Znači, svi serveri nam onda uvijek moraju biti aktivni, moraju biti ispravni. Zbog toga bi trebalo imati nekakav automatizirani alat koji nam periodično provjerava da li jesu ti serveri aktivni
i ako nađe neki koji nije, pokuša ga ili rebootat, restartat, odnosno ponovno podići, ili ako ga ne uspije ponovno podići, onda da ga isključi iz replikacijske grupe kako bi nam kompletna replikacija mogla nastaviti bez toga. E sad, pokazat ću 3 primjera replikacije. Sad neki možda od vas očekivali da ću pokazivati sinkronu za PostgreSQL zbog nove verzije ove 9.1. Na vašu žalost, možda i svoju nisam, jer vidjet ćete koliko zapravo problema ima sa samim PostgreSQL-om, nažalost. Dakle, obavezno primijetite da prikazana rješenja nisu konfigurirana za produkcijske sustave, ali dovoljno su dobra za učenje, shvaćanje i razumijevanje same replikacije. Evo ovako, da počet ću sa MySQL-om i tu ću malo ubrzati jer pretpostavljam da bar 50% publike ovdje zna to možda čak i bolje nego ja. Ono što bih isto rekao prije nego počnem, ja sam radio na 2 virtualne mašine koje su vrtile Ubuntu servere. Tako da ovo je dijelom za to namješteno. E sad, dakle, ajde da počnem sad više. Dakle, MySQL bitno je na oba dva servera, znači ja sam ta 2 servera koristio, kreirati bazu podataka istog imena. Ako kreirate s različitim imenima imate nemali broj problema i ja sam krenuo jednom tako, nazvao sam jednu master, drugu slave, kraj, ne može. Tako da uvijek nazovite ih isto. E sad, ovo su neke promjene, odnosno sve promjene koje treba napraviti u ovome config failu. Znači on se uobičajeno nalazi na ovoj lokaciji napisanoj. Dakle, prve 2 linije treba zakomentirati. Šta smo s time dobili? Skip networking, ako zakomentiramo, omogućimo uspostavljanje konekcija. Bez toga nema replikacije. Drugo, zakomentirajmo bind adres, znači ne smijemo vezati samo uz jednu adresu replikaciju jer uvijek se pretpostavlja da je više servera tu i onda moramo dozvoliti spajanje tih konekcija. E sad, ova 3 ostala reda, odnosno u biti ova 2, log bin i bin log do db, nam govore koji log file moramo pisati, odnosno za koju bazu, to je ovo ovdje bin log do db replicate me, znači za koju bazu moramo mi pisati log, ovaj iznad, da bi slave mogao replicirati mastera, odnosno koji log file će slave čitati. Server ID 1 se postavlja na masteru, a na slave-u znači ćemo imati druge stvari. Znači, ovo ovdje mislim da nisam ni rekao, ali u biti piše, na masteru ove stvari mijenjamo. Na slave-u su mrvicu drugčije promjene. Naravno, ovu datoteku treba snimiti i resetirati MySQL kako bi MySQL ponovo datoteku učitao. Onda trebamo dodijeliti prava slave korisniku, znači kod je većinom isti, samo se mijenja koje pravo dodjeljujemo. U većini tutoriala stoji da treba staviti samo grant replication, ali neće funkcionirati replikacija tako. Treba slave korisniku, znači ovdje se to zove slave korisnik sa passwordom lozinka. On je, znači, se nalazi na drugome serveru koji je slave. Evo, to je meni ovdje 192 sa 101, na 100 jedinici sam držao slave-a. Znači, trebamo mu dodijeliti prava replication, reload i super. I onda flashamo ta prava da to se dobro primijeni, da nam tu ne bude problema. I sad, jedna od stvari koje piše u tutorialima, ali isto tako ne piše zašto. Znači, ko prvo uđemo dok smo u MySQL-u, koristimo bazu, naravno, i kažemo da nam prikaže master status. I sad ovdje sam stavio da posebno moramo obratiti pažnju na vrijednosti stupaca file i position. To su vrijednosti koje ćete kasnije morati koristiti. U nekim tutorialima koje sam pronašao, te su vrijednosti stavljene nasumično i doslovno piše da ljudi pogađaju brojeve, ovaj position, što je, ne znam, meni je 106, nekima je 120 i tako, da ljudi idu pogađati 101 pa nadalje, pa kad pogodite ste pogodili. Ne, to ovdje piše zapravo. Anyway, nakon toga otključujemo tablice da bi mogli dalje raditi. E sad, odemo na slave server i u isto onaj file, znači koji se na istom mjestu pretpostavljamo nalazi, mijenjamo server ID u 2 i dodajemo ove ostale stvari. Master host nam je IP adresa našeg mastera, odnosno sa kojeg repliciramo, a master user i master password su
korisničko ime i lozinka korisnika na slave-u koji ima prava na masteru. Znači to je ono ranije, ovdje smo znači dodjeljivali slave korisniku replication, reload i super na 100 jedinici i sad ovo na 100 jedinici radimo i govorimo znači s kojim se mi korisnikom spajamo. Tu nastavljamo i connect retry, znači koliko puta se može i koju bazu se treba replicirati, odnosno koju u koju. Master slave, stopiramo slave i moramo onda i u samom MySQL-u promijeniti ovo ovdje change master to master host. Neću sad ići govoriti zašto to treba, ali treba znači to napraviti i onda idemo još posebno definirati korisnika kao što smo napravili u config failu i startamo slave. Sad, dobro, u biti to je to. Kad smo startali slave, replikacija bi trebala raditi. U MySQL-u replikacija je puno jednostavnija za raditi nego u PostgreSQL-u i to je jedan od razloga zašto kad ljudi kao idu raditi replikaciju će uzeti MySQL i to, ali dobro o tome na kraju u zaključku. Ima li možda pitanja u vezi sad s MySQL-om ili ćete ih sačuvati za kraj? Super. Dakle, PostgreSQL. PostgreSQL ima puno kompliciraniju, iako puno jaču replikaciju. Točnije, svađa traje da MySQL nema pravu replikaciju, ali dobro. Dakle, za PostgreSQL moramo prvo kao Postgres korisnik inicijalizirati klaster baza podataka. Ja sam imao užasno puno problema i oko ovoga mi je i Toni dosta pomagao, budući da sam ovo radio za njegov kolegi na faksu. I on mi je dao jedan tutorial gdje doslovno piše treba se najprije inicijalizirati klaster. Ja sam potrošio neki 4 dana radeći, pokušavajući, gledajući sve neke tutoriale, nigdje nije bilo spomenuto to klaster, jer gledam zašto mi ne radi. Nisam napravio klaster. Dakle, na svim serverima, dakle ja sam opet samo 2 koristio, master i slave, ali ako imamo master i 5 slave-ova, na svim njima mi moramo inicijalizirati klaster i uspostaviti komunikaciju između njih. Recimo ja sam koristio SSH, da? Da. Dobro. Da. Da, istina, overwrite baze, zato se ovdje specificira di želimo. Da, ali većinom to zapravo nema. Aha, dobro, ja sam na Ubuntu radio, tamo se mora. Ja sam inače Windows korisnik, Ubuntu mi je najjednostavniji. Dobijem ga besplatno s faksom, meni nema razlike u cijeni između Windowsa i Linuxa. Dakle, trebamo, bar na Ubuntu, sad ne znam na Debianu i ostalima, omogućiti komunikaciju između korisnika i to ćemo vidjeti uskoro. Zašto? Znači ja sam koristio SSH. Sad, na masteru ima jedna stvar koja, znači meni bio žestoki problem. Zapravo imate trenutno sad znači da radite ovako kao ja, imali bi 2 PostgreSQL conf datoteke na svom serveru. Jedna je koja je nastala kad ste instalirali Postgres, druga je nastala kad ste vi inicijalizirali. Koja se koristi, ovisno kako pokrenete Postgres. Ako ga pokrenete onako na tipičan način, koristi se ona koja je došla sa instalacijom. Ako pokrećete ovako kako je na dnu, da se pokreće klaster, onda se koristi znači taj jer smo tu specificirali koju da otvaramo, koji data file, folder, i onda koristimo ovaj conf file. Ja sam tu imao puno problema, dosta dugo vremena nisam shvaćao čemu, koji, zašto, da li moram na jednom, da li na oba dva raditi tako, ali u biti na ovom ovdje je bitno raditi, ako s tim klasterom radimo. Dakle, moramo trenutno 3 stvari promijeniti, s tim da ove druge 2 kao nisu nužne, ali jesu. Dakle, prvo val level, znači val to je write ahead logging, što znači
da ćemo transakcije koje se kao trebaju izvršiti, prvo ćemo ih zapisati u log datoteku, to je ovaj write ahead logging, znači da se prvo zapisuju u log datoteku, a zatim da se tek izvršavaju kao na serveru, odnosno onda tek vidimo rezultate njih. E sad, šta je hot standby? Znači imamo, ako se ne varam, 3, Dobrica će me vjerojatno sad skočiti i ispraviti, minimal, archive i hot standby su, zar ne? Ok. Hot standby je, znači, na masteru nam niš ne znači. To nam zapravo na slave-u znači da ga možemo čitat dok slave i dalje prima nove podatke. To ćemo, znači, malo kasnije mogu objasniti ako baš bude pitanja, ali u biti to je ono što vi zapravo želite od replikacije. Stavimo da je arhiviranje uključeno i stavimo nekakvu komandu. Evo, ja sam ovdje ovu komandu koristio, znači ovaj save copy. Napomenuo bih kako su ovaj %p i %f, znači %p je, bože, kako se zove? A? Ne čujem. Molim? Da, putanja. Tu riječ tražim. Dakle, to su samo putanje. Jedno je od trenutnog fajla, drugo je od naziva. Naziv datoteke točnije. I onda pokrenemo klaster nakon što smo ovo ovdje napravili. Znači, naravno, prije toga treba ugasiti. Da, napomenuo bih, ovo nije detaljan tutorial, ali na kraju ću vam reći kako možete doći do relativno detaljnog. Napravimo onda backup. E sad, Postgres 9 jedinica je uvela nov način backupa gdje ne moramo koristiti ovaj pg start pa stop pa između toga sami kako se zove tar koristiti, o bože, kako se to kaže, kompresirati sami ne moramo, nego oni to sve, odnosno u 9 jedinici se to može pomoću jedne naredbe, ali ja sam još radio starim načinom. Dakle, izvršimo ovu komandu, sad da li smo ušli u Postgres ili ne, evo ja sam koristio ovaj način čisto da bude non-stop u ljusci. Koristimo dakle tu start backup, to nam je osnovni backup pomoću kojeg ćemo početi replikaciju. Dakle, napravimo, evo tar file sam ja recimo napravio, spremio sam ga u ovaj data i onda sam stopirao backup. Znači tu će mi sad, budući da sam ove flagove postavio ovako, izlistat će mi se sve živo, šta sam napravio ako što želite vidjeti tako. I sad ono što je bitno, što sam čak kad sam ponovo sam išao raditi zaboravljao napraviti, je da to moramo kopirati na slave, raspakirati tamo. Zašto? Zbog postavki koje smo imali ranije, napravljene na masteru. Jedina stvar koju, gdje sam sad pobjegao, jedina stvar koju onda još na slave-u treba napraviti je da izbrišemo postmaster PID, budući da se to samo na masteru smije vrtiti. Sad, dodatne stvari koje mijenjamo na masteru su, znači, listen addresses, stavimo zvijezdica, to je da master mogu slušati sve adrese. Max wall senders je koliko maksimalno slave-ova želimo. Ja sam recimo stavio za 5, iako znači, to ćete ograničiti ako želite imati jednog slave-a ili 2 ili tako. Wall keep segments je koliko wall datoteka da se čuva prije overwrite-a njihovog. Evo, 32 je nekako najčešći broj bio korišten u tim tutorialima, koji zapravo broj treba ne znam, ali dobro. Ono što još onda treba je u pghba conf datoteci dodati ovaj red. Znači, tu zapravo omogućujemo da se spajaju slave-ovi na mastera, dajemo im dozvolu, znači to zato imamo IP, pa onda koje IP-eve želimo, za koje... Ovdje nije ime baze, kad piše replication, kad je replication onda znači svi slave-ovi koji pristupaju znači koji pristupaju pomoću replikacije, onda se tu gleda kao replication. To sam ja mislio da je ime baze i na početku sam stavio replicate me jer sam isto imenu bazu koristio, boom, error. Tako da to nije ime baze. To je samo
naznaka da i mi imamo nekakvu replikaciju tu. Provjeri slobodno. Na slave serveru onda imamo puno manje izmjena. Dakle, u PostgreSQL confu pod slave dio, točno, znači imamo odvojeno master i slave i sad master dio se ignorira na slave-u, a slave dio se ignorira na masteru, tako da tamo možemo i gibberish praktički napisati nešto, ali anyway, preporučujem da nemojte. Dakle, na slave-u uključimo hot standby. To možemo zato što smo onaj wall stavili da je hot standby i kopirali onda to na slave. U slučaju da nismo kopirali, dobili bi grešku da je na početku wall bio minimal. Zašto? Zato što wall po defaultu je minimal. Anyway, trebalo bi onda dodati recovery conf, ovo su neke dvije osnovne naredbe, ali tu bi naravno onda trebalo dodati trigger, odnosno čemu služi recovery conf, služi da ako master ispadne, da slave može preuzeti njegovu ulogu ili podići nazad mastera ili šta već želimo. Nakon toga, ima komentar ili? Ne, ok. Nakon toga pokrenemo servere sa i dalje istim ovom ovdje i trebali bi imati replikaciju. Ja ju ne garantiram da ćete ju imati, ali trebali bi. Ok, najlakši dio na kraju, CouchDB. Pristupite Futonu, u configurationu stavite koje se adrese mogu spati, odnosno stavite da se mogu sve. Kreirate baze podataka na oba dva servera koje želite spati ili više njih. U replikatoru namjestimo da imamo, znači, IP drugog računala, ime baze na drugom računalu, uključimo da je continuous replikacija, kliknemo gumb replicate. Napravili smo master slave. Odemo na slave, ponovimo gotovo iste korake, samo mijenjamo IP i bazu, ime baze na prvom računalu, napravili smo multi-master. Naravno, gumbom replicate, to je to. Sad, mislim da sam već prekovremeno otišao, tako da se žurim. Dakle, dojmovi moji koji su bili, tu je opet uobičajena MySQL protiv PostgreSQL diskusija, zašto jedno, zašto drugo, koristiti, zašto ne koristiti, ali realno nećemo birati koji sustav koristimo samo temeljem njegove replikacije. A za one male projekte i kućnu upotrebu gdje nam nužno treba replikacija, slobodno koriste CouchDB, to je užasno jednostavno za napraviti, bez zafrkancije i tako ostalo. Sad ono što sam rekao, znači što se tiče pristupa samoj prezentaciji, ovom ovdje što si ja ovdje držim kao podsjetnik na Tonijevom iPadu, nije moj, jer me strah što sam rekao, i samoj dokumentaciji koju sam, znači, pisao na jednom Wikiju za faks, možete sve naći na mojoj LinkedIn profilu i to je bilo to. Pitanja? Jedan aplauz, ovo sigurno nije... Meni ovo sigurno nije ličilo kao predavanje mladog neiskusnog debitanta, definitivno. Ajde, jedno kratko. Biću jako kratak, vezano je uz jednu problematiku koja je ovdje važna, to je da se tamo čuvaju konfiguracije na više mjesta, ne? 2 mjesta. Treba samo voditi računa o tome da je to Debian standard, bez obzira što je Ubuntu, i da on zapravo ima linkove napravljene. Ima linkove, soft linkove ima napravljene, zapravo se sve skupa vidi na 3 mjesta, a zapisano je fizički samo na jednom. Da. I onda treba znati kako to radi. Da. To Dobrica zna isto dobro. Ne, nisam ih overwriter jer sam to kreirao ponovo, tako da ništa nisam overwriter. Ovo zapravo nije replikacija. A baš sam htio reći da li ima neko pitanje osim Dobrice. Replikacija se pojavila u 9 i ima to je... Ovo bez... Može. Bez 9.0... Da, bez 9.0 ovo ne radi. Jer mislim da možda čak ni nema svih opcija. U 9 jedinici je dodana sinkrona, znači ovo je asinkrona master slave, sinkrona je relativno jednostavno dodati, ali nisam se išao puno bakati s time. Ovo isto radi, ali slave nije čak ni video, samo spoji sistema. Da, to da. Hvala lijepo, još jedan aplauz.